Abantu benshi bazi Anita Pendo nk'umunyamakuru n'umwe mu ba MC bakomeye mu Rwanda, ariko ntibazi ko yigeze guhagarika itangazamakuru umwaka wose kubera ibibazo, akaba yaranize kudija kubera agasuzuguro. None ubu agarutse kuri televiziyo hamwe na DJ Bisoso mu kiganiro gishya kuri BTN, kandi abakunzi be bari kwitegura cyane. Reka turebe urugendo rwe rw'itangazamakuru. Murakaza neza kuri Darapo Update Rwanda. Niba ukunda inkuru z'imyidagaduro n'ubuzima bw'ibyamamare n'amakuru agezweho mu Rwanda, kanda subscribe kugira ngo ntukajye ucirwa n'ibiganiro bishya. Uyu munsi turavuga ku rugendo rwa Anita Pendo rwo mu itangazamakuru n'uburyo yabaye DJ no kugera ku kiganiro gishya kuri BTN na DJ Bisoso. Urugendo rwa Anita Pendo rw'itangazamakuru bwatangiye ubwo yajyaga gusura mushuti we MC Tino ubwo yakoraga kuri Radio FM. Baraganira, umuyobozi wa Radio FM abonye ukuntu bari kuganira amubonamo impano, aramwegera amusaba yuko nawe yatangira gukora aho ngaho. Nuko yisanze kuri Radio FM. Nyuma yaho yakomeje gukora kuri radio zitandukanye harimo City Radio, Contact FM, yamaze imyaka 7 mbere yo kwinjira muri RBA. Anita Pendo yaramaze kwamamara nk'umunyamakuru kandi nanone nk'umu MC yaramaze kumenyekana, gusa nubwo yaramaze kwamamara cyane yigeze guhura n'ikibazo gikomeye, izina rye ryari rimaze gukura cyane kumurusha ku buryo abantu batekerezaga ko akize cyane, kandi mu by'ukuri ubuzima bwe ntabwo bwari bworoshye nk'uko babitekerezaga. Ibi byamugizeho ingaruka zikomeye, aho mu 2013 yafashe icyemezo cyo guhagarika itangazamakuru umwaka wose. Gusa nyuma y'igihe yongeye kubona amahirwe, maze muri 2014 asubira mu itangazamakuru muri RBA. Kuva icyo gihe yatangiye gukora nk'umunyamakuru kuri RBA, kandi nanone yakomeje no kuba umu MC. Gusa nyuma yaho yaje kuba DJ, kuko ngo igihe kimwe hari DJ w'umukobwa wo muri Kenya wavuze ko mu Rwanda nta bakobwa bakora uwo mwuga. Ibyo byabaye nk'agasuzuguro, nibwo Anita Pendo yahise afata icyemezo cyo kwiga kuvanga umuziki kugira ngo yerekane ko abakobwa bo mu Rwanda bashoboye. Uyu munsi ni DJ, umunyamakuru ndetse n'umwe mu bayobozi b'ibirori bakomeye hano mu Rwanda. Nyuma y'imyaka 10 yari amaze muri RBA, Anita Pendo yafashe icyemezo cyo gushaka indi ntambwe ku mwuga we. Yaje kubona amahirwe yo gukorera radio ya Kiss FM, aho akomeje gukorera kugeza ubu. Ubu noneho hari indi nkuru nshya itegerejwe na benshi, nyuma y'igihe bivuga ko bashobora kongera kuba bagiye gukorana. Anita Pendo na DJ Bisoso bagiye kongera guhurira mu kiganiro gishya kuri BTN TV. Iki kiganiro cyitwa Friday Airline, kizajya gitambuka buri wa gatanu. Iki kiganiro kikaba gitekerejwe cyane kuko aba bombi bari basanzwe bakorana mu kiganiro cyakunzwe cyane cyitwa Friday Flight, cyacaga kuri televiziyo Rwanda. Abantu benshi bemeza ko kongera kubabona bakorana bishobora kongera kugarura ibyishimo ku bakunzi babo n'imyidagaduro rusange. Iki kiganiro ntikizabangamira akazi ka Anita Pendo kuri Kiss FM kuko kizajya gitambuka buri wa gatanu gusa. Uratekereza ko iki kiganiro gishya cya Anita Pendo na DJ Bisoso kizakundwa nk'ibyo bakoze mbere? Tubwire igitekerezo cyawe muri comment. Uru rugendo rwa Anita Pendo ruragaragaza ko gutsinda bidaturuka gusa ku mahirwe, ahubwo biterwa no kwihangana no kwiga no kutemera gucika intege. Niba ukunze iyi video, kanda like, share, subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'inkuru zindi nshya z'imyidagaduro yo mu Rwanda.